Mothano table night toke Sazuna Nibagai 5-27 day 28 February Shalmaribo Robindra Shatuvashiki Bovono Motani Shikla Mota YTF plenary adibeshan asuna ni Nabitonka Sashalo Koktum Panda Clive Abo Haikana Saka YTF ni Naikol Naido Brok Shaklaika Greater Tripura ni Logiwo Dalbidal Cognitive Kok Shalai Panda 2000 Sikla Shikliro 5 months of 5 Nogra Okrangi 5 months of 5 Tripura Mota ni Naikol Nine Bubagra Fredit Kishore Deborma Asukfang Bizoy Kumar Rankol ni Logiwo Tripura Federation in Naikol Nairobo. Our adibeshan in Bishingte, Motane, Naikol Nairok Slice Zagnai, Hanish Shawimanka. Avoni Logio fight on a shallow greater Tripura no Tewi, Cox Hazagnai, Kokporo Colton, Roman script, Kalainani, DTADC by Naikol Zakabama Bill to Bunani Bagay, Kotum Laimang, Kalaini Hanishaka, Naikol Nairo. Ashani Koktum Pando, 5 months of Faika, YTF Haste Asukfang, Suras de Burma, YTF Kwai Hankor, Achukpangte, YTF Shaltang Hankorni, Asukfang, Jiten, Deburmani Logio, Motane Dalbidal Hankor. YTF ni ngai capital Agartala wo plenary session khlaijakna ni thangai tongo tai o plenary session ni bisingo sini je YTF ni bwskang ni je strategy samung bahike tangjaknai bobagrani direction bai tamu khlaijaknai tai sini movement ni bagai tamo plan khaijaknai a dino sungkok sablai mani bagai kaisa asukjaknai ek dui hingkangke o plenary session no 27 je 28 ong na ni thangi tong obono taibo awai na ni bagai sing 25th of February o month no sini jotto across the state o sini jotto blog o kaisa bike rally khlaijaknai YTF ni bisingti o bike rally ni bisingti singobono awai mung plenary session no grand success khlaiei bwskang ni salo je sini greater Tripura land movement Haika Tiprasa Accord the tripartite agreement sign claimano taibo jurdar khaye dakti kai implement khaina ni bagai sing government of India no kaisa message hona ni bagai sing khlai tongo taibo hambai marwo sini joto press media sokno norok dugui mangkhana bubagra sini ha bubagra every day no praino most of the time social media rogo phai clear khai tongmani government of India by sini halok busuk jorati sing discussion choli witong tabisu jorati already 3 bar je tripartite agreement no tuyei je joint working group asukjak kha tai blaike positive message singmani tongo sing bwskang ni salo sing kha khayo tai poitu tongo dakti kai je tripartite agreement eba kha tiprasa accord sign khlaijak pani abo bastobayon ungnai success ungnai tai jotto sini khapang ni takuk bukuk song je Tripura hasteo sini kungthai bara rokno sungobon koinani musungo bubagra tai sini Tripura motha jothesto khabai khukbaino sung Beautiful Kokkhara